Pertsona hauetako bakoitzak bataz beste 4 orduz ikusten du telebista egunero. 4 ordu horietan ikusten duenaren 1,25 publizitatea da. Gure garunak inkontzienteki telebistan ikusten dugun 1,50 gordetzen du. Yeni Baby Bon. Aç gözlerini, erkek kardeşine bak. Sürpriz. Ağlama, değiştireceğim altını. Şimdi temizsin bebeğim. Üstelik oğlan. Baby Bon, seni seviyorum. Yeni Baby Bon oğlan ve kız. Presenta Ballistics, los nuevos vehículos bola que se transforman al chocar. Apunta con el superlanzador o con la supercatapulta para alcanzar el blanco. Usa el cañón colosal y bate a tus adversarios. Son los lanzadores y vehículos de Ballistics. Bridgestone por solo 59 euros. Por aquí, volvemos al salón. Este es el dormitorio. Y... Evita el polvo que produce reacciones alérgicas. Usa pronto todos los días. Su fórmula específica da brillo y repite. Txikitatik ez gaituzte horrela. Sexismoa edonon dago, konturatzen azara? Ez utzi iragarkiek zure pentsamenduetan eragiten. Aldatzeko ordua iritsi da. Nahaztu ditzagun arrosa eta urdina beldur barik eta egin dezagun more.